Pele zingpa sunpa ni takpa yam na to kisui na to pan damna anang pe te ding lam yanang ina tu ni tu kalina Bible study te som thei ding I manina lung dam hang ina tu ni yong ma kai ding pen ya siamangkum ina met thai alian som ni lenga aneu som thum le khat pan som li le guk na sung ding ina kam tang itna ton itulu hiding hi ina ma jong ready tai chang ina mo ipan to sem ni na to mai na hun le wai te to patung ham nang ni sak ding kupi ama asam hi ni na to ke chang ina mangkum sap ki kulo ina kun apes ko kine mo Okay. Damai. Tungin na ni pa ni mo. Vang len pa pasien tu pa lung damung na nung ke ma ka khasung ton tung sele bona tia tu pa na nung ompi sangka na sung sun pa sun na tom tia tu pa nung ompi man na tu lung dam thu kong po ko hi tu ni na tu pa tu jing sang tu ni ta kina tu pa na ma kamal tim khom ding ke hu tu pa khom ma kai ding mang khom ma ding thu kong ne sak hi nengin ong sa sangya tan la ama ke sakol na te tung to na to pa ko angai azamite online pa na azamite hi zong na to pa angai mi te na nang ma na izok sem na nang ma tel zok sem na asot hi nang na nang mun thuang pek sangya ta in ong boy sak the ngai sun na tuam mai zong na to pa satan sem na tom tel pa na mong kemin la to pa program te pa na to pa top don om pi ding utin kon ka vai ten kem pa hut ko mun ha su kong abu hi to pa ka pasino amen mangkum hun apes ko kine usem bangkat screen kya pen ichin alian ni nom ya to pen ke koi ke miek ding bang mam ke mo be okay ke a hol cha thei loi nga den cha kan net ong sia ka wifi ong ki disconnect le ong message ya binong hel ka ule tin a passage pen sim khema sa sera dia 31 to Matthew 25 to 46 tan sau sim veng vong ma mai na verse pen khalani line up exposition bo su komin to chira nong pai pi som ka hi tu singa Bible study dinga topic dinga tel pen agam tang in na chi na hi passage cha in na bang chi za ta ki presuppose ai ke le hi passage na bang zia ka in na Christian te na Jesu inung zuina a he kha pi zuina I na pen inun tang na to bang chi ba ton hom di I up na pen I na te lo a pai thei ding mo chi thu te sut khup som sut suk khom ding hi verse 31 a kong pan dia mi hing ta pai amin than na to wan tung mi te tong pai khop chiang in min than na to khom tungang tu ding hi amaya mi nam kim ki khom sakin gan ching pain tu le gel te atuam khen ma bangina mi khem pe atuam twakin hong ki khen sak ding hi hi thu te pen jesuina mailam hunang tung dingong hil khol hi pa hi to bang ken khot na pen jesuina Matthew alian som le ku kaneu som ni le sakya pe hin ta hi to bang gen hiam chi le mi hing ta pai na apa wang let na nei wan tung mi to hong pai khom ding hi to cheng na mi khem pe agam tat na chia tu pangina athuk sak ding hi achi pen to pen sol tak polina rom te kyanga alai khak alian ni na bang isim changina mi khem pe na agam tat na chia tu banga pasiani na tu nung changa thuk sak dinga hi dam pen chiang ma hi bang tong hong khen ding hi ami chi le leitunga nun tang na izat zia I na toi hing hiam I na pen agam tang ma hiam chi na thu po ma ding chi nang hi pa hi hi ta đỏ đi mo ko right mangkum kimi kha che mi him pi te kyanga kong lua ki chin pi na na gam tang ngei lo pian na khi zo lo ding hi pasiani na leitunga ma ata patang nei sunong pia hi ki chi hi pasiani na khut jepida etho lel ki chi lo mo pasian na pian gam tang gi ge te jong pasian pian anung zui ding hi na ama na banga te na jong agam tat ding penong kul ma non
pasian i na pen i na gam tang hi gi ge na jesu ong kile chiang in he ong kile na ong ki gem pen second coming chi gen na hi pa mo i new testament commentary tampi e ta le to pen second coming gen na hi pa na tu la ya rapture to second coming thu tom no e pol la ka chi ni interest ong ki no ni na hi pen bel rapture hi loi mo jesu ong kile chiang in ki chi pen second coming gen na hi na ana sep dinga hong gem pen tu ching pa shepherd ina kelte le tu te a hian bangena ong hian ta ding ke chi hi lai siang tho sunga imagery new testament ong ki sang te hem peo gen te na te picture hong ki sang te hem peo amok nang ki sang ngei ngei lo ina a background pen new testament a ko hiam khat ong gi get wa pen na contrast no mo le ezekiel alian som thum le li na en thak leo china to pen a tu ching hoi lo te ong gen di na pasian pen tu ching pa hoi a hi dan ama pen ong ki pulak ting hi verse 33 a tu te aziat lam kelte aveilam a koi ding hi lai siam tho sunga ziat lam le veilam ki chi pen a hi bang taka gen mok na literal hi pa loina gen nei mama symbolic image chi pa hi gen te na di na late alian zale 110 aneu khat na to pai na ka to kumpi pa tunga nagal te nang ma hengak nain kabol matengina katak lam khuta tu win chi mo to pen messianic psalm ki chi te hi a messianic psalm chi changina jesu tung thu gen na chile e theino ma ding hebrew alian khat aneu thuma jesu pen asang mun wang let na ziat lama tuina aom hi ki chi mo zia lama om i chi changin thune na tung nung pen gen na authority na hem pe tunga thune na preeminence chi pen to zong gen na to be khilwa wal zo na victory zong gen na hi naisin up na apostles creed chi te zong to teni bangiat khom changina apula ku khatai le jesu pen wana ka toin pa khut ziat lama tu hi ki chi se hi to hangina tu te zong ziat lama koi dinga ki chi changina jesu to om khom ding chi image chonglang sakpa late alian som le ku ka neu kia ta isim changina ziat lam pen kinai na closeness pasian to kinai ma na nai chi kaum khop na image in ki jang ve zel hi veilam pen a hoi lo lam negative takin ki jang seka gospels a singlam tia jesu a ki khai kang chiangina atak lamom pen na gup hian na asi mai na hi dan ki mu mo to pen dana igen sama banga literal taka ilak ke le zong atak lama to mi pa pen wa ki khai kha se hiam hi thei hi lo kha thei ai hangina imagery zak pen lai siang tho narrative sunga consistent ma taklama omte penina thu pha ngai na tua hi le tua mi pa tung thu pen tan hoi tanga hi danong thei sak avelama ki khai pa penina asi tan dong jesu chiam ri bol khumina sang nuam lo tua pen mang thanga hi dan jong thei sak zia pol pi khang thua biang na liturgy chi pen sunga zong nal ma le thei dinga hoi ka sak ma khatai le gospel ong sim chianguna avelama priest pa pen ong ding ma sa se ding e attack simpen misal jiuna tua pena epistles lai khak te le gospels ki chi te kong hong koi kho mona biang na sung khata sim di tengu ong select kho mona tua veila ma ong patchang in priest pa pen ziat lama ong ki hin phading tuen bang en sakhiam chi le tang thu pha pen zeus te kyanga ong tung masa ai hangina amao messiah jesu pen dei lo na niala hi manun ziat lama gential eite pol kyanga hong tunga hi na hong en sa keve tua a structure a liturgy lim jong tua pen imagery ong pe hin ta mo tua bangina kel te jong veila ma jesu in ko iding pasian thunial te chin cham te le jong hi theilot tel tua pen aman thu hian hum ding judgment pe ding hita verse 34 a tua chiang in azia lama om te kyanga kumpi pain kapa kyanga he pi na nga teo leitung pian chi la ki pan no tia dinga ki bol khol sa gama ong paiun la hong lwa un na chi hi pasianina tu no tia ding ina gambol khol sa nei hi war sa chiang ma leitung pian chi la ki panin nei hin ta ke ji gen te na ding ina itel siam na ding in nu le pa pil wang ma te na ata teu a ding in le lo ke bit sakua ata teu ong pian hiam maun jong amai lam bo a future ding una a secure na ding una tak ta samam lok na ding una tua te pen na gel kho hin sang taw hi a in le lo pen bel man hin diam hi ta ai hangina tanu ta pa hian khap pen nu le pai na ade isak ma hangunong khan le changuna wak tha pun
in le lo lua ding ina dam sot zo lo tua pen anu le pa te chin lo nai lo na amau pen agam lua di pen u lua kha lo mo mi hing teng teng jong pasian ina tua ga ma ong koi nuam hi first Timothy alian ni aneu thuma pat li ki kalbang isim chengna theology an ten God's universal salvific will at you pasiadi mi hem pe wadinga hot hiat na ade izia a will pen ong lang sakina ai hangina pasian it ki china pin amau nun tak na up na le it na a hing ma pai khom ding pen mu ding khan songom lo hi manina mi teng teng tua tu no te om nalaka hian hiatinom khalo ding ki chinon i rombang isim changina mi khen khatia dingina agil piwa mau pasian hi hong ki chimu amau pasian dang te te lu pasian dang chi chena idols te ke statue i ba tung khia te hi se lo ina na lung tangin pasian sanga ai i jok pen to pen nanga dingina na idol hi pa ding hi to hi le mi khem pe wina gup hiat na nga lo ding chi na hi bang te na zanga je suina tua banga hian hiam bang standard a hian hiam chi le verse 35 ong gen non bang hang hiam na chiu le ka gil kia lai takina nong wa ku hi kadang tak lai takina tu nong piao hi khwal jin ka hi lai takina jin nong do hi puan nei lo wa kom lai takina puan nong sil sa ku hi china ka om lai takin nong veu hi thong sunga ka om lai takin ka kyanga nong ho hi achi ding hi mi pha te na to pao nagil kia lai takina chika hongmu a an hong pia ka hiu hiam na dang tak lai takina chika hongmu a na don ding tui hong pia ka hiu hiam zin na hi lai takina chika hongmu a zin hong do ka hiu hiam puan na nei lo lai takin chika hongmu a puan hong sil sak ka hiu hiam china na om a hi zongin thong sunga na om a hi zongin chika hongmu a na kyanga hong pai ka hiu hiam a chi ding hi kumpi pain ken aman tak pin kong china no ten ka sangam te him min neo pian khat tunga na bolu chiangin ke tunga zong na bol a hiu hi a chi ding hi tua pem pol pi na expand sung ni twai sim teng teng tua pem pol pi na works of charity works of love a chi pen jesu na tua thu te again na pada hong kila hia hi pa hi upna kanei chi na biakina lam thei e thu gen thei ma sapai ne khom na bang telmun ma ai hangina minio pian te tunga it na nei lo tia dingina au na bekun hon hezo lo hi up na hing hi lo hi manina e pol hen khatina up na bek apoi mo zia gen nu na e ai hangin lai siang thoin bang gen hiam mi chi changina tua pian bel story ong tua ma e pasal khat new testament scholar ya sang sunga ka thei ama bel himun te hilona gam danga lom te thua ka thei khatina I chia gen ama pen new testament scholar ka hi china e ai hangina aneo chila patina e protestant background ke catholic background chi tia khang khe se lo non denominational hi khamai thei ai hangina new testament kong sim chiangina e christian te nun tak na up na bek e up na be ki chi pen faith alone I chi pen lai siang tho new testament in white chi ding ang phal lo hi chi ve ama pel a denomination pol pi pai na protestant zong ilo catholic zong ilo mo ai hanga to new testament scholar pan to chi zong two piece sai nge a hian khat ta leo la delhi a kalom hian khat te amau baptist yu na e a honggen khat seminar honggen khat na ka sang ma sunday tenga au pat teu ki khop top chenga bun khata tu khom dinguna ecumenical councils te polpina doctrinal issues are a christian ten bang thu dinga chi tel chet nang piat kha teu dik lo hi dan sunday ni tak tenga twa ki kum zel ding chi leo pol bangom zia ai hangin lai siang thoi sim che na korin masa alian som le thuma neu khat na bang e hi chi nong gen hi ke ma ina leitung mi te kam a hi zongin wan tung mi te kam a hi zongin ka gen the hangin I na ka ne ke de aging thei dak aging thei dal thua to ki bang ka hi ding hi abana penong poimo ma verse tua kam sangte pil na nin thu khem pe pil na khem pe thei siama mual kin sak zo na ding up na apol ka ne hangin it na ka ne ke le amok na te ka hi mual kin sak zo na ding khop up na ne bang hila ka yom level 2 pi lo tel kem bang tua za ta up na lian nei zo na nai lo ding ka hi ai hangina tua za ta na nei wa I na nei tuan ke le amok na hi cheve so ta polina abana midang te pampi ding thuang ki gen ni sum tua passage pen tua pericope pen sim sukale tua pen jong pampi na bek hi lo lai midang te pampi na pen tua ta na hun lo ong china I na to a hi se kula hi danong ki gen
hongkian chat sak lai mo so tak polin bang hanga i na to gam tat na pen tua za ta poimo hiam i chi le pasian thu kham liam pen pen i ngai su changena i kitwang ma hi pasian pen ilung tang teng teng i hat na teng teng ilung sim teng teng le i kha teng teng to i ding up ding back hello mo doi ten jong um hi i ding le in veng te e ma ki i banga i ding a hi dan lai siang thonong hil hi up na to i na pen lai siang thoina ong khen se loi ve mun tam pia Christian theology na tua pen theological virtue chi na tua sunga na thumom khat na up na ni na lamet na le thum na i na tua pen khat ni thum kong chi hangina sangzo niam zo cha kong gen hi lo chronology ang kong gen hi la hi up na lamet na le i na tua teng thum pen theological virtue ki chi hi tua teng la ka i na pen lian pen ki che ve om ton tung dinga hi dan zong ong hi lai mo hi teng thum ton khom gi ge khat pen ki hian thei lo tua hang che ta 15-17 kum vela protestant le catholic te na gup hian na to ki sayong kian changuna lutheran lam te na up na bek faith alo nong chi changuna catholic te tua pen biblical lo hi chi anial na hang lai siang tho pansan a anial ma wa hi ale lam taka lutheran te zong faith alone hong chi changuna amao zong i na poimo lo hong chi nau hi pa lo a confession te wi sim cha tua pen chiang ma gup hian na tan chiang ina up na Nazareth Jesus Christ pa naong pai pen na san na pen work sa hilo na up na vasang na hi chi pen i stress nuam lo ta luwe tua pen a chiang ding de una hwai chin nuam sel wain tua pen again na ding wa faith alone hong chi chiang wa both side chong ki tel hial tau khatte na no up na pen na ni chiang wa wan kam tungal thei ding mo chi khatte na no wa na sep to up na pen sang thei ding mo chi Lutheran system itel chiang ina Jesus Christ ina up nam pia ke faith is a gift mo khasiang thonong piak ti ni amao holo amao khasiang tho jang pa lo tua pen reform theology ong lian zo ding amao stress nuam bel faith pen Jesus nong piak ti ding we apprehension of Christ ti ding una na khap pe lim lang image khap pe ne chengina painting bang art bang ne chengina ai ke le poster bang ne chengina tua alim pen ai image pen na khwa kang lut mo nang sunga ap kim sip sipang lut tua hong lut na pen na up na tung to na hi a chi nuam naw na Jesus jong na up na cho na mat chengina Jesus diktat na teng teng asyang tho na teng teng nang sungang lut tua pen apprehension of Christ by faith alone a chi naw hina na sepanial naw hi pa lo we i na nial naw hi lo mo amao a theology sungai sim chianga faith alone a chi pen lu faith homa hi lo na pen jong itel na dinga poimo ma mai la Lutheran te na gup hian na pen bangchin konggen ta gup hian na pen na up na pen susethei na up na pa na pai hiat san thei you can walk away from your salvation chi pen amao jong affirm we faith alone a chi hangwa mo lo pen jong lung lu thwai ma tua hi le catholic to protestant te pen ong ki ho changuna holy igen som pen lu ki bangai chi tua kuna october ni som thum le khat kum 1999 na Augsburg Germany a joint declaration on the doctrine of justification ki chi document pen catholic te protestant te na ki thuki mu a hi dan sign hin taw mo tua pen lai siang tho sang sunga first year te bang tampiong du chena theilo na catholic te pen na septo ku phiat na lo hiat som chi thelai bang tamma ma lai ve eki update to zelu kulmo e lai siang tho student teng tenga ding in jong a theinai lo yam khang jen jele ki thu him hin taw hi chiong pulak thak thaking e up na to i na ton khop ke ya agam tat ke ya asep swa ke le pasiana dinga sang ta khilo wa hi chi pen ya i passage sim na pa na jong chiang ma ta popi pa Saint John Chrysostom inai chi nang gen polpia biak na pe dinga nong pai lai na polpi konga khut do pa nek ding nei lo pa si le tian ding nei lo pa sunga Jesus Christ na mu zo ke le nek khom na tang ho le wai na Jesus na mu zo tuan ke di cheve ama hun la mi khem pe wina nek khom dinga mas sang dinga ong pai chiang wa Jesus pen tua real presence so ma hi chi affirm ve kumo I explain dai nu pelong tuam kha thei mai thei ai hangina Chrysostom in a game pen tua depth and spirituality khami na ti na ding pe kana zata hoya polpi konga khut do pa pen na ngei ngai ke ya na nol hina le Jesu biakin sunga mu zo tuan lo ding na hi chi sanai amana Christian alom le volte kyang again mo again nobel biak na tak sacramental life jang ding a ki thoile chin jong mineu pen te i na na nei ke le
na biang na pasiana ding ina sang ta khi ke chin wa mi jesu nun tang na ma gospel sa ia chang in jong aman anyam pian te marginalized te aneu pian te society na dei lo te pian vadel del se sia khom mi te khong an nek pi ang kom te khong amana amawa dinga voice va piamo to te pen aman voice ba pi chi chen approve hi lo wa hi ang kom na pen poinon ke chi na hi zen zen lo na ai hangin to te tunga righteousness pen diktat na pen thutan khum na pen judgment pol to la ya mi te na piak chang una za ngai na le i na mercy le love te lo hi wa hi manina to pen jesun de tuan lo hi abana hi pe se cha poi mo ma na dang khadena saupi sim den dom pen en lai pak le jesuina mineu pen te na bol dan ama tung pet ma bol na hi dan ong thei sa ke ve tuaina en ya pasiani na ama creator real mo min chin ya thil siam na te sunga creation sunga ki omin ika sunga divide liam piom banga ki ngai sun se ke ve ai hangina hi a jesun image song piak bel ama mineu pen te la ka jong hong om ma a presence pen om lo te la hi na pen ong thei sang mo bang hang ya mi chi le midang mineo pen te tunga na bol penu ke ma tunga ong bol na hi che changina india mi siang thowa ki chiam te sei na ki chiam te khat Saint Teresa of Calcutta Mother Teresa chai thei penu khat ve interview dinga samu chi le media pol te na ama su boy so moi ve media te pen to hun la ya church pen a hwa ma lai u hina amau question kha hi cha ase kem na dinga dot so mu pol pi le jesu pen koi thu nei na sang zo nei hiam china thang kam khum no mu Teresa pen PhD zong nei lo lai siam da lama zong degree sang bang ma nei lo ve ma ai hanga pasiam mi siang tho te na pil na nei lam tang ma himu na ong lang sakhe na man hi chin dong nong dot na pu teo nong dot nau ka tel siam ke ai hangin khat kong hil thei jesu le pol pi pen ni hilo na pum khata hiu hi cha dong chi to hit nunga ama hong gen pen simple ma bai hangina catholic theologian tam pi te na to pata jong theology develop hia bel mo pol pia pau chiang a jesu pau hi cheve Teresa na to pen dena isip to jesu na creation to nai taka ama ria ma ong ki identify chi pen ama nai taka e ke tong ki mek mat chi pen to pen to i hong man hom ma hi so tak lai bua pol pen christian hong swa mai na amin sol hi ama jong jesu pol pi pen bol sei na hoi sem bangin ki ngai ma hi ai hangina Damascus huang tung chiang ina jesu in hong tua ke wema solo bang dinga ke hong bol sia na hi hiam chin dong hi tua solina to pau kwa na hi hiam cha dot kik chiang in jesu in donga na hong bol sia jesu ka hi je hi mo na jong pol pia bol sia chiang ina jesu in ke hong bol sia na hi chi mo ke hong bol sia to ki bang na hi jong chi lo pumpi khata ma le mong ki identify ta pumpi khathi tak pi mau a hi dan ong lang sakhi Luke alian som aneu som legia jong som legu ka jong jesuina sol tak te kyanga no ong za pe mai ke o aza hi chi mo no ong za pe mai na ke o aza hi no thu gen te amang hem pe wina ke thu gen jong amang hi no thu gen anial te na ke ma ong nia la hiu che ve tua ma bangina himuna jong jesuina mineu pen te tunga na bol bangu ke tunga ong bon na hiu hi chi ke tunga ong bol bang lel chi loina ke tung ma ong bol na hiu chi toina jesuina ama le ki kala ikizop na pen taksa ama taksa hiang te hi na pen apol pite body of Christ hi na pen nai chi ka ki zomui hi danong tel sakina tua hi le practical implication na em pa le nagam tat kho he zia mirang te tunga nagam tat khum dan pen jesu tunga gam tat na hi dan hong hil ki tua bangina I world view pen I leitung et ja pen lai le mirang te tunga kamdam thei nun nem thei I nala thei ong nuam zo deu khading ka chi na bel sangsung seminary sunga ki omina a hak sat dan thei ka class sunga ki tuina a hian changa assign reading bangong ki piain ilom hian khat ten ana sep ding bangong sem loan to pen ibla hwai ma mo ai ke le masters lai bang single room ki nei loive tumbel single room ong petawa ya lup na lup ikyanga lompang root mut swa la ya music hong play chenga bang va kam dam hum va I luat ding penong hak sama mai ve
a khen chang sal bang ai ke le thaguma banga bo suk ding ba khen che u thwai mai mo i mut fu lo khong chang banga ai hangin tua huna himuna ka room me thong lu pa pian jesu ama tunga ka gam tat na bang jesu tunga gam tang hi chi to perspective to leitung en ina to perspective to i world view pian like ile i i na pian i na pian jesu pat na e ma ong khang sak sem ting ina ma mai verse 41 na tua chiang ina aveila ma omte kyang kumpi pain chiam sian na thuak mi teo doi mang pa le ama nung zui tia dinga ki bol me kwang ton tung sunga ke kyang panin pai hiaun himuna hel ki chi pen pasiani na mi hing tia dinga apol masakhilwa hi da nong lang sak ma mo doi mang pa le khagilo tia aman that na dinga ki bola hi dan e kilang na alian som ni aniu som azong ki mu hi tua mun pen mei phwal si lo na mun sun to zan to aton tunga bol sian na gim thuang naum na mun ka le hagoi na mun hi dan ki mu hi jesu na veila ma kel a hen hiat te pen up na hom nei te chi pa le I na gam tang nei lo te jesu sangin ki china pia ga swang kheng ei lo te ve John alian som le nga jesu ina cây sunga un abide in me chebe cây mai song no te sunga ka ding hi hong chi to pen chapter 17 a thu pi ka sak ma khatai le jesu pen ina ama le pa relationship ong gen chang ina pa jong ama sunga oma hi da ama jong pa sunga oma hi na ong gen ina to pen theological term perichoresis ki chi perichoresis ichi chang ina khat le khat sunga hom mo I mutual indwelling akinai thei to pa kinai chi le ki sunglo tuak chi na hi tua pen Paul Pipa Gregory of Nazianzus John of Damascus le Maximus the Confessor chi ten ong develop to na Trinity sunga pasian khat sunga mithum te ki zop na nai chi ka ki zomu ki sung ten chia tua hi dan pe no again na ding ang zangu tua image hi jesu na hiya ya ama to etie I ki zop na hong zat chak mo hong piak pen ama toi ki zop naung en chena te zong jesu hiang te ve ama pen lenga gui hi na te pen a hiang te ki John 15 na hi chinong ken zom lai verse 6 a ya ta le ke sunga omlo te in akipai hiang te bangina akikeu sakhi tua hiang akeu te bang kilo hiam mi chi le abana tua chiang ina mi tein homu a angel te gen na tunga judgment ong tung di pen gen na mei sunga khulina main akang tum hi cheve tua go Matthew gospel a imagery ki jang pen to hong ki bang ma leu hi akipai hete pen jesu apana ki hen na gen na mo jesu to khom no lo heli chi pen bang hi hiam chi khat ve kong ki kup pole mei kwang zo ya to image te pen literal lo ya tel kenge siang a ke ni ai hangana help pen mo pasiam presence som lo na a saving presence som lo na chini gen te na di na lati alliance zale som thum le kwa in ka katel helai ke le devotional adinga thu pi ka sak ma pasiam pem bun tenga ma hi na David ina van tung sang pem pena ka leng tua jong na oma seola lup na boleng tua jong na om chi seola again chena lei aniam pem pena jong pasian oma hi chi tua hi le theology sunga dot na ki dong sek hel sunga jong pasian om tam tua Matthew 25 a je suna kelti a hol hian namuna jong pasian pem bun teng om di presence chi le a sol hian namun wa jong pasian om ve lo ding hiam chi le om khamai thein te ai hangina pasian general presence to a saving presence pen hian kul a saving presence pen om no lo di na tua pen Paul pi khang thu a saints te gen ja hong reiterate le hong gen ki le nga ama wa gen cheu na pasian presence pen mun tengom ai hangina pasian I na to bial te na van gam bangina a presence pen enjoy thewa pasian leitunga dei lo te na a presence ai pasian presence about piang om chiang ina make kat na chinat na to experience wa hi chi le ken man sal to tel a hangbel ke theological commitment pena omnipresence pasian mun tenga om hin ta chi ken sang hin kai chengina tua hi le pasian om lo nai gen chena a om lo na pen literal ta kai gen na hi pa lo di na ai hangena I pasian pen a I lo te a kyang avanai chengina amau pen pasian om na nuam sanon lo la amau suffering mo gim thuak na niu aton tunga tua hanga jong mei pen mit lo bang hang moi chi le pasiam pen be ni ne nge lo ding hai manina
TLT availa ma om te tun na ding pen tua man that na muna ida nong gen mo verse 42 bang hang hiam na chiu le bang hang atwa muna ko yam u hiam mi chi le ka gil kia lai takina nong wa keu hi kadang tak lai takina ka don ding tui nong pe keu hi zin ka hi lai takina nong do keu hi puan nei lo na kom lai takina puan nong sil sak keu hi ka chinat lai tak a hi zongin thong sunga kom lai tak a hi zongin nong ve keu hi a chi ding hi Pol piong pian hiata patina thum mi te gam tat zia iat changina I society in zong lamdang asak tanu kimupa hi Greco Roman context sunga omwa tua hun sunga I hierarchy society sunga a house te pian tunget na ane zolo te pian simmo mama na mu si mama na tua context sunga Christian church pian ong piang hiai amau si na dinga hi la zong mineo pian te pian tua tapi do te polin na hwai den nu me ya piang naw nge ka dei lo apai hia teu Christian ten wa lau na kemu leitung mi te muwa tua bang te pian hai hwai ma mai ve hang bel amau nun tak na pian adeng del na dimuna danger muna koi wa hi manina ai hangina amau te na mi hing tung la gam tang a ki koi lo na jesu ma tunga gam tang in ki koi wa hi manin tua te pian eat na to amau te gam tang sak mo psychologist khat ama bel thu mi hi pa lo na ai hangina aman hi cha gen tapi do sunga mi siang tho saints na chi teu ka chena lamdang sama mai na alung simu a psychology study in wam hing che leitung mi te mi ta saints ki chi te pen chi tuam lo wa hi manina mi siang tho amau agam ta chiao amau self interest amau ang ma sial tak amau ham phat na ding bek to gam tang lo na hip-hop tunga ka gam tat bang pen jesu tunga ka gam tat na hi chi to amau world view hi manina amau tia ding in bel works of charity works of love achi te martyrdom chi te gospel adinga si na jesu adinga si na athuak chang unjong amau pen hok salo mo mi siang tho saints ki chi te pen lamdang hi lo na amau accept pe wa jesu mu wa hi manina I na accept works of charity te accept ding pen thanwa ma mau hi ei huna pel keima chi culture sunga kyo mai ve individualistic ta hi pen boleng ke adinga ka pay off bang ke ong phat tuam ke ken ka phat tuam pi thei ding bang chi tuamit to kian ma sai na o hi pen hi leng ke adina profit hi bang tiom thei ding chi changa na ki sem mo to pen I world view zong akibat no lo na I society zong I culture zong ki heng dung zui na I world view zong ki heng hiai na hi thu te sim changa a pen bare minimum Christian discipline bangi practice dek changa thu pi ki sama ma mo fasting bang lai siang tho sim na bang hi te pen bare minimum lo hi ai hangina lom ta la ka khatin bangong hi tuam le lom nang pe nong ki khami sak se cha ki chi ding nge chiam du thu ta ka mo lom ta la ka be ki chiam du thei mai na ai ke la sang sunga chi ni na room me pa pen jing nai nga hong tho khei na khuk dinin lai siang tho sim thu bang ong nge le hi pa pen khami tuam se ki chi mai the ai nga to te pen bare minimum hi first century la ya tapi ro te na boarding lim lima ko yo world view sungom hin wa hi ai hangin huna bel tua te pen effort lak chi ta ki la tai na tua mun te sanga social media scrolling bangai ke ya ina tuam te business ai ta he no set na job a career ai ta le ai ke le lai siang tho sim sanga zonga khen cha ko pol te chi ni sang sungam te adi na theology lai bu khap pe pick up jong nuam zoi tua te teng world view ong ki hen kai ta hi mo lung tang ina a desire pen a de pen ong ki hen go hi ate pen Sunday di pe ka pasian biak na biak ding ki salai lam ka sunga jong liam ma chini hi pen ileitung edzia pen udik zonai lo biakin sung tung ma sa pen te la pola ding te tua te pen pasian it na ite na standard hi changina standard tu niam lo hi abar pen sang lo hi 19th century na thu mi khat Soren Kierkegaard ke china Denmark gam sunga tapi do te pen Sunday ni be ka pasian phok Monday to Saturday apasian omhiam omlo hiam chi jong don lo banga nung tau a chiong bu changina ama adinga ana sep ding liam pen a self vocation on ki game pen na ma aman hi chagen Denmark Christian gam sunga Christianity pen agu kang polot hong polut ki ding hi cheve Denmark chi pen Christian gam eve
Denmark sunga na om le Christian a chi chang wa jong Lutheran te pol hilai Denmark sunga nang Catholic hi thelo ding tua la ya politics pen ha ma mai ve Denmark sunga Christian ong ki chi level mi tengina presupposition na ding bel au hi pa pen Lutheran chi ko manong question lo ding tua Christian gam sunga Soren Kierkegaard ina Christianity pen agu khang polluting hing chi tua hi level atapi do hi nau buai huai ma ta chi na hi ilung sim khata bel hai huai ki samai thei to hun la 19th century lai pe ki chi mai the hang in 21st century e om na khwa cha ta e om na gam cha ta e om na pol pi cha bang en le bi sunday chenga mi hong ki khom te pen obligation khat e sunday hi zeka tuani pen check box wa atik khia thei ding le luang ki khom u hiai ke le jesu id na tak tak to pasian om pi na pasian presence pen chiam ma dinga pasian to e ki ho khom ding am kwan hiam chi pen en le china na answer ding ong chiang lo ding hi tuan song ate pol pi sunga ate tua a huna ha bible study pol te polina pasian thulung lu lai te polina i irresponsibility ulia ma bel ate song tapido agu ka iom na cha ta i puak tu thin hianung hong ngai ma le kilomo verse 44 amau te na to kiel te na to pao na kil kia lai takina na dang tak lai takina khwalzin na hi lai tak puan na nei lo lai tak na chinat lai tak thong sunga na om lai takina chika hongwa hong kem hong khoi lo ka hiu hiam a chi ding hi tua banga adong te pol pen Matthew 7 naminina adoi te jong ka hol hiau hi lo hiam chi te ma hi ding hi amau te doi hol hiat te na lamdang na sep swa te le jesu min to thu gen na te tua te pen amau jesu to ki job na tak tak a test jing na sapawe pe ai hangina tua te teng jesu nong ken no pel tua te hi ke nong chi nai zen lo up na to i na to na hi theilo tel ai hangina tua te teng be ka i na ga aswa ding om lo pi ya i tua te pen na evidence of faith ding ana la pa le man zo lo ding hi chi hong warning ong pia hi i naga aswa ding om lo pia hong bol changuna to mi te na jesu na thengei lo hi dan gen khummo jesu min to thu gen nai chi jong thui gen hem pe gen hit che na biblical a hi khele kha siang tho thau ni na to kong gen hi chi pe tung lama panong pai hi ge kholo ding hi exorcist khat doi hol khe siam mi chi ni exorcist khatina hi chia game pen nunga youtube pa ka khak thu pi ka sak ma khatong record lenga aman hi chia gen na lung simang swak pe ma pen pasian ho pi na chi pa kein pasian bek na lung sim channel la paulo hi mel ma pain jong tua channel ma jangina broadcast bol thei hi cheve tua hi le discernment poimo ma mo kha hem pe chian hun john ina chi test the spirit cha chi pen tua jong dena na sep ho ichi te pen up na hom to na va sep go changa jong hong dik tuan lo jesu pen na nun tang na pum pian na pi nga na center om gi ke na tua to ong sem hiai mo up na nei ding sep nei lo ding chi tuan lo sep nei ding up na nei lo ding chi jong hi tuan lo hi te teng pen jesu na nei le khata om khomai manina mi kyang an explain chang in bel distinguish the mo atuam na gen the ai hanga hen hia thelo separation bol thelo hi verse 45 kumpi pana kena man tak pin kong chi na himi te la ka aneu pian khat tunga na bol lo chiang in ke tunga zong hong bol lo na hi achi ding hi 46 sounds over leng to mi te na ton tung gim na thwak ding ina apai he ding hi mi pha te hiu le nun tak ton tung na nga ding ina apai he ding hi china thua hi himuna zong up na le i na ton khop lo chang ina bangma swak lo hi dan hong chiang sang ma hi New Testament scholar Greek Siam Ngen theologian Lina lai bu khatong art khomwa a title hi le the role of works at the final judgment kichi Jesu thu hian hun chang ina na sep hoi te na bang pan mun neu hiam chiang su tweve to theologian li te laka mi thum Protestant khat Catholic amau te minai le khatna Robert Wilkin ama pen free grace theologian ni na Thomas Schreiner ama pen Dallas sa jong sem khain ka the athum na James Dunn hi pa pen Durham University le alas na pa Catholic pa pen Michael Barber Augustine Institute a sem to te pol hong ki kumuna ki thukim na liam piang om hi ai hang amau laka atwa ma Protestant khatom to mi pa pen Robert Wilkin dana free grace theologian ka game pana Wilkin ina dena lai siang tho isu chu daw te Matthew 17 te pol bangong et chianga ama pen
กุบเฮียนาปะตาบีเตเปลี่ยนขัดเวงในนากุเลตัวเป็นหุ่นลัวฮีจีอาฟาร์มลัวไม่แจ้งนะตัวเลนส์เอ็กเซสซิสองผลตายเวลายเสียงทอิสุนามุนงเอ็นี่นะอามานะนัเซปเฮียมเปียวเนียลนัวมาหิมันนี่นะเกลเตเปลี่ยนตอนตุงกิมนากะเลฮะโกยนามุนะไปจีเตกอสเปลสุงอังซิมฮักแจ้งนะฮิจินาองเกมมันสมปัสยานี่นะมีเฮียมเปียวทามันรีวอร์ดเปียนะตัวเกลเตโปลินะทามันงาโซโลวะหิมานุนะวันตุงกะมาอมเบเวไอหางินะเมาฮาซัลวาวนะกับปุนะหาโกยฮีเจเฮลตุนนะฮิโลฮีจินวามเตเตตัวอะไรขัดของอาจารย์อุณเทโอโลเซียนดังแต่งถุมินะคอมเมนต์เทวิเวียนดังเทโอโลเซียนโพลแต่งถุมโปรเตสแตนต์เลแคทลิกก็มีนะตัวบังเอ็กเซสซิสของโพลนะซิมเจียงอุนะลายเสียงทสุงะเมียหาลตุมนะกะเลฮะโกยนะตอนตุงะกิมทวกนะกิจิเตเปลี่ยนถ้ามันเปียกนะเปียกตกิกอยไงเล่าฮีจังดงกีกุนะตัวเต็กก้อยมุนะหงมุตัวมเสียเฮียมจิเปลี่ยนก็แต่งถุมินมุปีเวทเกี่ยวของจิเจียตัวเวThomas Schreiner เปลี่ยนนะ Wilkins Harding in Bell ฮิจังเกนไลSchreiner นะ Wilkins Harding นะเจสุอินเฮลกามะมีเตตุงสักจิจีอังตักินสิมเลซงอามาเปลี่ยน Free Grace Theology เลียนตินเตนตัวมาหิมันินลายเสียงททุยนะฮิมิปาลุงสิมเปลี่ยนเฮงโซโลดิงฮีจีนะคอมเมนต์ที่มุนะทุกปีก็สักมาขัดได้เลยแคทอลิกและโปรเตสแตนต์เตอากิทุกิเมียงเทโลเตเปลี่ยนองกิทุกิมาใน exercises เปลี่ยนมันเกยองจิสักุเลเบลอีไลเสียงทอซิมเจอี hermeneutics เปลี่ยนกิงไอสุดหวยมาตาจีนายฮิโมอีหิดนาดิงินะเจสุอินะองหดเขียนนาเปลี่ยนวันตุงกำตุงโตเจียวนาดิงเปกินะองหนเฮโลฮีอามาลิมเลเมลบังเซียมดิงินะองหนเฮียอาเจสุบัดนาโตขังโตดิงินะองเดฮีpasyan pen it na hi manina john in ong vai khak bangin 18 pasyan ka i china pi na u naw i the ke le pasyan i na e ma sunga om lo chi na hi chiong hi hi e pu thon khamla ka dei ma zima jong ka ngai zial thang ho le liang do ki chi pe na la thu hoi ka sak ma khat amana hi chia gen i u naw khap pe i lo pi na sak mel mu lo sian ma i ting nang chi lai chi hi e ke hun hi tanang zo ning ina sia pa sem tung pe ki ning e lung da meโอเคลุงดำมาไหมลุงดำร้านนั้นนะขุดเบงง่ายๆตึกนี่สิเนี่ยว่านะตัวจริงสั่งเสียมังคุมองรับเปียนนี่นะบ่อินะตัวจังอินะตัวตั้มปีที่ของ cover สุกินะอ่าkichian mama omin kichian asa solo polsong om khathei ding ngai changena tua ding ina pen tu huna kidot na pen to pen hun man pha hi chi khat nana ngai sun khol tek mai mo ina to lak na chi pen tel loi vengo nong gen ki khediam ikichi na pen zong to pen hi bible study ina ikom na aman phan na hi ina ei pen ki khom hilo pat phat mo ki khop chiang abel biak pian ai piak khop chiang abel thu gen te na mga again ding te onggen ki chianga thu king ni to changa be hi mai ai song na hi bible study chi changa bel ki kup khop ding ki thu kim ke le dong mga athua ki thu kim lo ding chi na hi lel mo in to chiang ina itel hit lo i thei ben op te a hi song ina to te song ki dong ki the hiang chi to khat igen nop na hi ai mo ina athulu panina song sia pai na onggen nop pen bel ki chiat ma khinina itna ichi pen gam ta nga hi iupna ila khiat na pen itna hi jong ki thei ding ai pe mo in other sense ai jong ina itna bek belong hi ton lo ina okay bangle tua sia mangkhum ya onggen na tung to ni na kubbe nop ai kile thanga na ai jong ina gen nop anei pe te ding ina hunna hong hi nei mo hello di sana usap lục năm ngay mà mà sai na siapa tung ele musam tung elong mada in kalong nam na bang yam chila ina itu pijiana ma ina man phat jiana ina le na mata ina le na akiton khom na itu pin na long mada tel taka mate aman atanga mate hang tan tel telena to khat to pi sai to le kadot ben ba bang yam chi la
pasien omloin mate pasien ai kela ko jigen ngam jela gam tan na hoi mate in na pen pasien pa loina aki hom son he diam aki lang the diam aki sem the diam ai kela can we do good deed without God involved จิขัดเปียดามะดนนาตัวขัดองดองแหละตัวขัดโหดยังไง Lu da be Thank you. manga. No, papi lab ten question hot pipi le cha. Yes, na khi thei lo tel ding. Gen te nang la pa leng ke sa nga zong he ya ko Hindu culture ki ome ve. Bengal kyang. Yai Tamil Nadu te. Ko sa nga zong na hoi sep na lama morality lama asang zo tam piom ding e Hindu te. Ko sa nga i na hau zo zong. Za ngai na hau zo zong. Nu le pa za tak zo zong tam piom lai ding. A khen chang Paul pi ve ding a Bangalore khong iwa pai chang a pastor chena genu a hi thele la Paul sa din zong pai no dang ging lo mi te nong mu chang an wam lo hi che ve a hang beli gam ta jeo selo ma mai mo a bang ha ha to pen hi theu hiam mi chi le mi hing teng teng pen image of God pasian lim le me la bol a hi chang na hi thei lo tel dim ai hanga to pen in ku phian na salvation pen nga sak zo lo ai hangin kong chi lai dia hi mo na u sem zong ka pai na di lam thein cha church nai cha hian inclusivist to exclusivist homeve exclusivist ina jesu gup na pen explicit taka mi dang te thei pi dinga pol pi thei pi dinga na gen chang ina tua pen gup hian na tan na hi chimo ai hangina inclusivist te na amau sanga thu pi zo khat biak khathong nei wa transcendent jiuna tua lam to amau self interest a gam tang non doina mi dang te tunga ina bang la changuna indirect takin jesu a bet hei tang chi pian tua discussion om lai mo tua na thei no pa le Clark Pinnock te lai bu te pol ai ke le tu le la inclusivist le exclusivist a article ong ki publish hetiana sim thang le chen to pen ong vai kha king Okay. Adang gen lop lai hiam. Yeah. Okay. Mga tong kibang dektak lek lo mina ayang ina lungdam jimasan ni mo abai hom ya zoomer tanu te jong lungdam ma mai na wang khumo jong lungdam ma chinila tun hi en hi thu ila chen to isim chang ina en ithe izyaw hang chuman upna athu pen upna jesu upna ai jong upna chi athei sa te khianga thui gen hi changa upna bana upna to ki ton khom li che en daireka in iwan mu zyaw hang pen himuna midik mipha akichiten jong pen jesu nang pon nei lo no hun ngi hiam thong ke ngi ne hiam chitwa chinimo misia ten jong nang chidan le tu le kel akel ten jong avela mam ten jong to ma na chi u tun en no nong gen na ulai la chang to isim na tung ton na jesu na to chin ta ten pen jesu chi khit na hanga van gam pasien wa hun tu hen ni chang ina second coming chang to immediate to ken to la kel ken na pona atu na mang koi di atak la mang koi di chi nim na sa to mi ne te va en leng jong mi sim mo te va en leng jong pe en to ngim na sa to na mu di ayang a biak na nei lo isangam iveng ten ko bang hela ka ge wa ka japan pi te muna amau pasien jong the lo ke pasien chi jong ken aum hilo ayang ina amau sang ina pasien mi naw tang te mi dai pam te jesu it chamau dai la ka aba it lo hangena to ami tenget ma jong pasien ni it ma ami tenget ma jong it ve hi changena tu pen koi da hi thei tam chi khan mo nang gen de to ai ki bial bol na le Yeah. Na bakaria bangkum tua mon piang dot na pen. Yeah, dot sakok. Na o ki mute khai ki mute. sorry kong gen tha ko
hi pen lai bu kong recommend hi denga hi cha kong koi pen sorry ka kiam myu ka kisak hia up na pen sia pa zam yam mai thei mo agel tu pa pen hia up na pen chi thumang ki khani na thum lo nga na so anwam le jong hi thei lai ding ina up na igen che ina content of the faith bang thu te up ding object of the faith chi te pen azo chang ina trust fidelity te pen jong hong poi mo twa te pen up na thumal khat ai hanga pregnant ma chini gai ma to sunga thutun tam piam mo to pen I hen siam kurina tena nong chi pen jong hoi sain ka chi na hang bel keltein jong na sep a bol pen ku tunga bolu hiam chi theilo mo mi siang tho te tu no ten jong chikina nang tunga hi te kong hi saku hiam che ve mo ai hangena a difference na pen bel tu no te pen ina I na to gam tang eve jesu the na ko ma gam tang ina mi neo pen te a treat na pen u jesu na ke tunga nong treat na hi chi na ke tung nong treat hi che ve ai hangena kel te perin up na ka ne ke le Matthew 17 na minina do te ka hol hiao hi lo hiam chi te po jong hi kha thei to te perina apola ma mi te mu dinga validation pen nga lo telun ai hanga I na lung tanga omlo wa hi chi jesun the manina atop na de na nong dot judgment na pang chi banga jesu nong khen ding hiam chi le amani lung tang thei loi changina to pe na ma dinga boi boi vet lo ding hi to hit changina na hem pe I sep so changina ekina na sepina elements chi thum nei te ve khat na intention bang hanga hi na sep bol ka hiam mo ni na circumstance hi pian bang hang koi muna koi kam to koi context a bol ka hiam thum na sep bol lim jong bang chi bang na te hiam chi to teng thum bol pi pau gas tin ong khen ina intention circumstance that the act itself mo to teng thuma pasian I na le love of god to love of neighbor pasian I na le in veng I na ong ton khom chang ina pasiana dinga kim nam tu hi chi ong dong khaya mon okay ina sep bek thupite lo I sep na hang to ina sep to ahun le amun to ki to ka jong cha aveka aman kul chi khat to lo da mo ina kiu khat bek I mu thei chang bek pen ki ting lo chi khat okay adang don nop om la hiam don be nop cái giá hia ki sai ngam ma mai siam mangkum masalam pek along nung gen bol te boy dek tak pian ngina it na na gen te jong tua u na na gen te nga ka kwok kiไปlai na it na tan nong tung lo nai vet keng khat ve te wa 3 idea pi ma set to ki sai ki gihil chian da na hi bel bol pian khatam chi dan hong boy sak neu no chi na hang bel tam pi lung dam ma man ya up na to ki sai pen ke jong ka pian thak ma pe pana dau khiding hiam kanai nei khit sa hi na koi dan akoi pen hiam saving fake tak pen ban tung ngam pasien tong ki dom sak ki trading ban tung ngam tun thai na tak pasien ang sung tun ki thai na tak up na pen koi dan tak hiam chi ka boi ma hen dena lai bu nung recommend sia kam ko lai bu in tampi kamit bak sakina to ipiang thak khit zo hong te jong kitel tau be en tun nang inung gen te jong tampi tel be engina dena chim ma banga tel khin lo bet keng mo na thugen te ai hang bel bang chi dinga ka kan be ding koi da na kan be ding a koi topic no ya kan be ding chi dan alam ping hon sakina to khat pen lung dam ma ina lung dam thung ko nom hi ngai lung dam ma mai lung thap mai Mhm. you sam Okay. here comment section na mo Mhm. dot na kharomin tu pen address ding bo Yeah. Shemang Okay. Hum Saint Cyprian of Cyprian. Carthage. Yeah, Cyprian of Carthagin. There is no salvation outside SRT pen bang context again na hiam mo. Yeah. Tong palan la. nung zeka ecclesiology pol pit husin na zo hin pattern twa zong hi thu discuss khat cheu mo latin na extra ecclesiam nula salus ina pol pit po gupya nam lo chi changwa en itel help pen pol pit po kwa ma piang thak thelo chi na ki sapai na ama again so mo bel gupya na pen jesu na a farsa
anung zui te kia ngapia tua nung zui te na lai siang thong a tu mo tua lai siang thong a changuna hun tampi kum za thum wal kum zali phading mong mong ong ki circulate na tua hun sunga gospel of Thomas ki chi bangom gospel of Mary ki chi zongom gospel of bangai revelation cha tua ma aki adlim lim zongom eve tua te teng teng pol pi nong ni na hi the pen sol tak te pata inga thu te hi ke chi ong khi siang we ve koi te pen canonical scripture hiding yam china 397 AD Council of Carthage hi te pen lai siang thua pom ding hi te pen pom lo ding chiong khian mo tua te pen lai siang thong swa kena ya Christian khang thua ki nei suk suk tuna nang pol pi sunga jong active member hi khalo mai the hangin tua lai siang thola koi mun kil khata na va phena zone 316 bang sim ta pasiani leitunga I ma ta patang nei sun ta patanga ging ta khem pe oman that lo khan to na hin na nei na dingin chi pangong sim ta nang ta chi ni lai siang tho dang jong nang on simina tapi do te nun tak zia nang hong en tua jong gu phia ta tang the ai hangina na source pen Nazareth Jesu Christ na oblenun tang na nga ding hi ki chi pen hwaya nunga church na nanga dinga scripture hon canonize sak pen jang nai changina there is still no salvation outside the church again now hina to pen khathi pak le ani na a context pen to hun la ya a heresy tamlo ma mai be gnostics ki chi te manichaeans ki chi te dualists ki chi te pen to atena ko tena ka sin sak nau Jesu thua pata ka ngau hina apostles tia pata direct ta ka ngau hi chi mo tua pen amau thusin sak na tik lo ge nu na again ubel na leitung na taksa pen hoi lo tua pen na zet ding na nol hin ding na ignore ding ina khalam thil te bek na ngai su ding na taksa pen na escape thea khalam thil te na lungsim teng teng na lo asak theile Hindu philosophy to ki bang mama na lo asak the nge le tua cha gu phia na nga ding na hi yong chi changa Saint Cyprian of Carthage bishop ina there is no salvation outside the church tua te pen Paul Peter na sin saku hi ke no gnostics te na tua te pen Jesu pata sin sak na nga na ki chiule na lineage chuang so un cheve ama argument dang khabel ko kasin sakna teu ke ma pisopong pai pa na hai sin sakhicha alineage pen document ong lak thei ding ka hiu no ana document su ko ya chi ve aman documents nei lo wa hi chi nak tel loi changa mo to banga heresy pen sin sakna dik lo pen athat nau jong hi to context sa ki ken hi ina atomina tua hun lai adia kina e tua edi zathum zani zathum zali to mo to ki ma pen thu hil na man lo jong tampi ta kom to changa thu hil na man koi pen hi lo hiam chi to ki saya akidal na ding wa jong mo ina pol pi pana apai khet hu lo sia pen bel to pen bel up ta ki lo hi achi na dan ru jong ye akamal sia mang kong na ki chen ta ki nong ge ni na ina ke ba jong tu ni a thanga ma mai hi na adia ki na tu hun leitung pen ke patuam na ding bang hiam ai ke le tua hi len ken bang patuam na ding cha imi mal banga patuam na ding be individualism le consumerist lungsim khat lian sem in tua ina pen a banga ini sim nun tang na I Christian nun tang na jong toina tampi tak dau saka hina mangkomina onggen pen thanga le ong kingai sun sak ma mo ina alei tu ngai ommi hila takina Chris nei dan lungsim ya aneo alian azong dedan lowa made ina amauti ading ina ken bang tu pha bol theding ge yam chi lungsim nei ding pen atakina ong phok sak ma mai na kichian ma chini mo ina sianggen lang tua siabang kumina ong sin sak tampi tak penaman tua theology jong thulian bipi tampi tak ong cover suk semin to pen natel khit ke la jong lamdang ong sak pi khol loading ai jong ina nana ngai ki kik la chen to panina mo dam ina to ra nei be mo che itel ki kun kharang om ding hi chi khat to ong khup sak ni ngai mo ina dan chiang ki ko ben op om la jong to ra ni na chini na I hun khak na ding ina kun zo long dam ko na mang ko mina ong nei saken la to pen tu ni I hun zo na isak ni mo okay lung da be sem
ken tua pen thunget ma pakena tua pen tello dia ko ngup na bel nungze ka pi ke na zomi te pen postmodernism ma dinga song manta che ga postmodernism podcast song ke bol hin tai che kina tua mai bel nak tello tel ding hi ka chi ngam ko ma kong ke ni mo wale thungen ni Topa tu zing sanga hun ka zatu Bible study Matthew 25:31 to 46 ki kala na thuin ko tia ding ina tunia ko tapi do tia din bangong hin luam hiam che kong su na wa topa ko mau chat kong ki vel chenguna nang ma de na tana nang ma it bangin in zo keung nang ma za ngai na na pyak ban za ngai zo keung ji ka ki mu so wa to teng teng na topa o nang ma ni teng nun tang na hun tenga ka poi mo ziaw ong te sak hiน้องสินสักทุ่มนานี่เต็งเนียครบน้องเปียนจีเปียนโตปาเนียกลำเปียกะฮิโลนะกันนี่เต็งเนียครบปูนังมาในมันนี่นะโตปาหุ่นเต็ง second เต็งมินิเต็งนังมาตต้นโคมานังมาอีดบังอินอีดเลวกันนุนตากเจียวบังสิปาน้องกิเขียงเสียมติงยามจิลุงตุกนาโตปาไม้ลำก็สวนเทนะดิวนะจิงโลตะกะทุกงเกียนเฮียเตียวนังทุพังเปียกสักินลานจะเตะเข้มปิวาดิงินะโตปาดำจกเสียมนะนังมาตกินไหนจกเสียมนะนังมาอีดเสียมนังเปียงเทนะดีนะเดเฮปตะกงกิเขียนนะวะกะนิสิมหุ่นจันนะติเตะเข้มปิวาก็มนาจัดว่าปัสยานีนะเลอินเวงอีดนาเปียนอีนุนตาเขียบปิเทดีนะถ้าหนาวกว่านี่ละนะเสียงทมปีนังตั้งสักินจินแต่ปั๊มปีนังเงี้ยนี่นะลุงดำทวงกวินเยซูคริสต์มินคงทุมืออาเมน